Ngenibingelele babukeli kwabamthunu media production. Bafowethu lo esimphathelelwa njengamanje ke insizwa ewumhlelo omcimbi usingaye njengamanje ngoba silana nje into encane umfakazondi into encane mfowethu ake ngibingelele kwabamthunu media production mfowethu. Bavuka phela mfethu. Siyaphila. Ngibingelela kuwe bese ngibingelela nakwababukela emakhaya ngithi nje sanibonani. Incane mfowethu njengamanje sisela lokhuzini emagroundini njengamanje ngicela ukuzwa nje ukuthi ngoba sila emagroundini kahle luthini uhlelo njengamanje ngoba sila nje njengamanje emagroundini. Umcimbi lo engiqala ukwenza engifisa ukuthi ube khona nje iminyaka yonke uNkulunkulu siyafisa ukuthi asisize sikhulisele wona so ke ngithe angiyifaki i-tournament kahle isifiso sami ukuthi iminyaka yonke mawuba khona ube nento eziningi ethinta talent so namuhla ngiyajabula ukuthi ama team akhona la siyadlala kumnandi and ngenhlanhla enkulu kakhulu ngikwazile futhi nemkhomelo ngangithembisa ama team ukuthi ngiyithole abazoyithola before behambe. Yeah mfowethu ke ngizuke ngezwe kangidlebenye njengamanje ukuthi ne team yeKatshatha izobe ikhona la ngenzeka kube izobe ikhona ngempela njengamanje kule ground le kuzobe kudlala i-losers final bese lapha ezantsi kudlala iMC Tshata against education wakhona la eMvoti okwama team engidlala kona amabili so azodlala manje lapha yana ebese ke emva kwalokho kuba ifinal njengamanje ke sike saya ngale ezantsi eLake mfowethu siyabona kubhizi kuyaphithizela kuyalunga izinto ziyalungiswa ungake uchazele nje njengamanje kunombukeli abangayithi mhlambe akanalo ulwazi ukuthi njengamanje namhlanje ngale eLake kuzobe kwenzakalani. eLake ke la kuzobe kukhona kune deal lomculo khona ke sike sathi ukuphazamiseka kancane ngoba besithola isignal ye storm so bekungazeki noma umcimbi uzohlala noma angeke uzohlala but ke luckily ngenhlanhla kaNkulunkulu umcimbi usuyahlala so sizoba nama delay amancane ekuthenini kuqhunywe ngoba bithi into if istorm siba sikhulu kuzophoqela ukuthi umcimbi ungahlali so ama delay azodala ukuthi kuphuza ukuqhunywa then emva kwalokho kodwa umcimbi yaqhubeka kuyoze kusekuseni. Mfowethu into encane music festival le esikuyo njengamanje mfowethu ngicela ukubuza mina uzuyicabange into encane music festival okuphi umuzwa wakho ucabanga nje ukuthi ake ngenze lento futhi kungani uyenzele la eGreat Town njengamanje into encane umuntu osuka khona la eGreat Town struggle kakhulu efuna ukungena kwi-industry ye entertainment so ukubuka mhlawumbe ukuba namandlanyana amancane okufinyelela kubantu engingakwazi ukuthi mangibaletha beza ngasekhaya bafike beze nezinto ezoshintsha indawo yangasekhaya iyona into ebiyiphupho lami kakhulu leyo so ngenhlanhla ke uNkulunkulu kwazile ukuthi angenze ngelifice ngisaphila ngikwazi ukubeka lento noma ingeke izibe right ke manje ngoba kuseyisiqalo but ngiyacabanga ukuthi the more ikhula kuzoba the more iba ilento abantu abazoyibona ukuthi sifisa ibe yini kahle wethu into encane music festival izohlala namhlanje abantu bayeza bazoweseka umbuzo wami ke njengamanje ukuthi mfowethu wena uzizwa unjani nje ngalokho ukuthi ke abantu mfowethu beze ngawe namhlanje beze kuwe. Sengi right kancane manje ngeke ngaba ne stress nyana ngoba bekube kukhona into ethi umcimbi kungenzeka ungabibikho ngenxa yaso ke lesi storm kanti bese ngizamile ukuphusha kaningi ukuthi abantu beze ngapha so njoba ke sekuthiwa uyaqhubeka sengi happy leyo number yabantu esoyithola sizothatha yona sihambe nayo siye next year. Wethu umbuzo wami ke sengizovala njengamanje uhlelile umcimbi nazi ingqinamba yasisho ungathini nje ke ngithathe nje manje ngikwenze ngoba njengamanje uyi-artist kodwa futhi usuyi-event planner njengamanje uyakwazi ukuthi uhlele umcimbi uhlale impela umcimbi ungathini kubantu abasafufusayo abangama-event planner abafisa ukuthi befike kuleli zinga njengamanje usukulo njengamanje ungabaqoqumezela ubanike amagama athini mfethu? Ukuthi mfethu ungenza into ngokubona abanye abantu beyenza yabo
kodwa ufuthi ungayeki ukulandela iphupho onalo nanoma ngakuthiwa kunzima kangakanani ukuthi lifezeke uma kungelakho akekho umuntu ounderstand up until lifezeke amanye amaphupho abantu bakhona ukuwabona into ephilayo ngoba sebewabona enzeka so umuntu angayeki ukuzama kodwa futhi angenzi mangabe kungasile iphupho lakhe ukuthi ubona abanye abantu benza yabo mina nje ubona nje ngale event ngiluza imali yabo because ngenza into zebhola nani ngokwemklomelo engangiyibekile nangokwamateam wafika ngenambeni engangiyibekile but imklomelo ngidecide ukuthi mhlawumbe noma ngakuthiwa iyehla ayizokwehla kakhulu ukuze izokhuthaza amateam ukuthi abuye na next year because into engifuna ihlale lamateam ngifuna sibe nawo sekubuya namanye babone ukuthi lento ihlalile yaba khona iyenzeka so mawunephupho phela phambili ukuthi liyalunga noma lilunga ayikho into ethi iqala iba right yonke but esikhathini masahamba isikhathi kancane kuyogcina kukuhle konke nowethu encane njengamanje ake sibuyeleni ngale eleki mfowethu ubathembisani abantu abazobe ababukele njengamanje lapha into ezobiyezeka ngala eleki ake sibuyele lapho mfowethu bathembisana abantu kunzima kakhulu abaculi abaningi bayathembisa ukuthi bazojabulisa umphakathi waseMdlovane nabo bonke abantu abasuke la basuka khona bathi bezeMdlovane bazojabula eMdlovane namuhla sekunzima kakhulu nami noma ngeke ngibe nesikhathi eside stage ngoba imina omema abantu akumele kugcine kube imina obaqedela isikhathi mina ngizothi nje kabili kathathu bese ngidedela ingane zakwethu kube izona ejabulisa abantu baseMdlovane mfowethu bencane asibonge kakhulu ngethuba osinika lona njengamanje mfowethu ngicela nje into yokugcina mfowethu uyikhawe kubantu abakunabantu futhi ababukela kuwena mfowethu abantu futhi abalalelayo abantu bakho ngiyacela mfowethu ukuthi usisize nje thina singabamchulu media production ukuthi usicelele nje abantu bakho ukuthi besubscribe kule channel yethu mfowethu hayi siyabonga kakhulu siyacela bafethu ni support ipage nikhulise iproduction ikhule nayo ifana namanye lokho kuzokwenzeka ukuthi wena usubscribe uyisupport ikhule bafethu ngiyanifisa ukuthi nikhule siyabonga kakhulu mfowethu. Thank you.